Habis narit poni kena ratuh Tengku kalayo hati lam dada Nejawab laju hanjan nepiyo Sabab kaputuh nedengar habak Tengku kabul dengan tan arijang Karena bimbang hati perasa Wahai poni gata ja arijang Takun truk malam butrong geteka Bak jambo kaluan di sinan lun preh Hanjian hanjadeh beri jang sigra Bak lun heponi hanale daleh Narit kasaheh bekle meriba Diponi tuha pigalak nutan kana walegan nepluang mebura Mehambungan ok putih mekilat lemah ngan pusat kata plah ijah Otroh bak pareh laju nepegah Wahai doli syah tengku karela Ubak malam nyok neyua melangkah Beri jang pantai ahwate sinja Dibineh daya bak jambo kaluan Sinan nepubuan pakri yang suka Pintu pitehah ganceng kagesuan Bek payah beruan atroh neteka Nebedah pareh laju berjalan Sajan menerakan yang sajan nebak Atroh bak jambo pareh suletan Neta mengrijang lam jambo tapak Perumah qadhi citka di sinan Awai ni baknyan ihwate asa Nesemata ot pareh suletan Oleh ni baknyan pareh mehabak Pareh nemarit nekun bek sinaw Jehun tan bago desya yang raya Tengku urumah jakleh nejakwa Hadapan lako dengan muridnya Di tengku qadhi gopnyan muang ule Murid yang pangke abak badan gata Tengku bek takut dengan tamale Lun beri ilme saboh ngandaya Temadi pareh nepegah laju Jalan pelaku nganti pedaya Tengku nepatih ngan hati seu Newali laju urumah tangga Otro urumah neeh tilam Sakit le badan pihana tara Ngancula calawat tengah melawan Megempa badan hanangan pesak Ngan anak murid kahabih gundah Jikalan ulah sakit tengkunya Jijak mat tengku ngan rebah limpah Ladum hei ayah yang ladum hei ma Di tengku qadhi laju nerajah Ngan re'ah bak nebuat doa Nebaca isim ayat 15 Ngan doa qadah ngan rihul ahmar Hizbul bahar ngan ayat 7 Tengku qadhi pruh ubah judonya Tengku qadhi dok misi medabuh Sebab tak sungguh nebaca doa Nebuh lam lemung ulai isteri Murid munggaki sebelah membanja Tengku kapuleh bacut nameri Tema yang qadhi pak sakit gata Isteri seon hanalon tupan Mekuadum urat ni bakje puncak Jarangan gaki kebah kerawan Hati siatan seuam lam dada Tema tengahnya ulun melumpah Jita kasidra muda balia Serta dengan rakan ledra
jikun le menau baklun syekhuna ulun he tengku nama jemaran nyanjian terus datang tengku bak gata lun putro hajat sabah janjian kamu jemaran kayem biasa nafsu di ulun kendak musahbat kebitan hajat tengku kegata menyahan tatim ubelun kasat makin tak larat sakit digata untung terkadang habis dengan nyawang menghana kenang ubat lun bawa baklah kau gata cuba citanya geberi pertama ubat ke gata begeberi izin ulun si tubuh masanya lun boh ubat penawa tetapi murid basidra riuh dikit tawajuh gekun bersubra panyat pih be'len syahya be'erda cit menan lagi ba ulun teka jinohe tengku laju nebrite menyam tente mangat lun teka menan ke tengku haba jemaran niba lun tuan jiwa pehaba ngejawab tengku hana salahan izin lun tuan bahle jiteka di tengku qadi tu mana marid ngan anak murid tuhangan muda wahai anak lun taratib babit bega tak isip jemaran teka tadu melingkar tak ucap ratib bandum bersabit takun berata takun bak sungguh mata bek tepit nak bek le sakit tengku digata jarongan gaki gata dumpang ke ulun mung ule amangan sampurna menan ke hajat jemaran lake tatuk ngan ule bandum bak rata tak ucap zikir bak musyahadah tak meraqabah ke Tuhan Esa bek gata isi wayang na lemah ratib berbagah bak sungguh raya di tengku qadi neradan kisah tebian ia baba membura-bura teplah serban mehaya jubah janggon kabasah tebian ia mata di anak murid jikun le bagah yang ladum yang ladum mealun alun badan jirebah jarawa dua belah jika pok dada paring sultan tedang yuk jurean dengar lagi yang qadi mehaba ne'ile laju dengan rakan le ba'am pejure katron teka di tengku qadi nengyang ba pintu jemaran lalu pedro serta pakaian putih yang sangat baru nedang bak pintu hansa puhaba yo nyandi qadi sungguh ne arah ratem bebaga bandum terata neradat laju ngan bagah-bagah subhanallah sungguh lagoina parekala naratem mehubu suara ao murid dum yang na niba masanyan pareh ne tajo ne perubah drawa ubah syekhuna ratib sungguh hana beranti pareh dengan syekhi buka suara wahai tengku katruh banjanji encien yang bakni ne pulang tema singa lun me encien nyan kena ulun pejara tengku ke gata lunjuk besah hadapan lako bekna le duda gata gop dawa
Ditengku ne suat encien ne pulang pare sultan man ba ija jipupuh mesyen jipejab badan pare melawan netren lelanja ditengku inang ni ba masanyan nanyum kalekang hati lam dada mise makanan yang di hadapan tengah laparan karuh gom hila taduk kasimban jaro katara mecep-cep babah sabam tat hawa bibi bandua masanyan basah tebien ia babah jitren bak dada bukan le sayang sinyak cet bungong kapatah renang ngan sambat hana menan ke bagau ditengku inang babah melangong menan umpama ditengku qadi kalan jemaran katren berjalan bandum simua tapi yo ratib nekun barakan tuma olehnya ne baca doa ditengku inang temaka pulih hana lene di dalam tika nafsungan hawa hana lam habis hati tak pedih kaputuh asa.